40 aastat tagasi oli see maja veel üsna poolik. Ehitus käis ja 1. septembril 1982 on siin tegutsenud kool. Il suffisait de deux bolets pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, oh, soleil, la nuit arrive, Toi, deux inconnus se mandèrent sur l'avenue, deux hommes heureux, tout étourdis par la retenue. E te ancora la tua tu dirà non me li vorrei signore con domani ormai tardi aiutarti volenti volti sui se da pointe lei si approfittava i miei sostanze se quei continui miei modi se un po' non mi sia lodi e alla